Salamat kaboro. Salamat si tamu sule. Lante penanda bisaran na pua matua. Umpamatan na pena. Ulendui channel YKB GKI TV. Kadan na puang latarangi lan atu yate. Dia lalamay Kolose pasal 2. Angka anan saya lako 55. Apa dolo lata basa syatanan untuk kadan na puang matua. Tapi tak dapat tunduan langan puang lan kapas sambayangan. Katuangki batang kaleki o puang, bandang penangki. Siya mintu sakka sayan na inampak kaboro milako kami. Siya pak mintu na to pak pada dimi. Ikure sumanga tu mintu na to o puang maondongan na tu dio nakadi pagarisan na kasalangki. Lan puang Yesus Kristus. Totemo o puang laki basa siya laki nanong tu kadami. Pena masalo mi kiranuan la untunduikan ni. Siya la umpama siyang nilako kami. Kitandai patu borong na tu dio nakadami. Kipo mau pa ituo ungkure sumanga akatuan. Siya usorong kaleki mati olo malabi mi. Masambayangkan mati olo malabi mi lansangan na puang Yesus Kristus. Amin. Kolose pasal 2 angka anan saela 05. Tabasai tudion na angka mapenanan na tunakua. Tubelan na natarima mo tu Kristus Yesu tu puang. Lolang mo komi lan kasih turusan na. Na dipakondi nakua tang torro di paruku. Sulu kaborok lan puang Yesus Kristus. Ya tu mintu apa? Ba tu pengkarangan ke di paruku ki. Ba tu taparuku umpogaui. Inang manasa tae anna lakyasile ba tu membua melo. Matumbari ba tu maapari anna susirato. Ia mo anna susi to belanna, ia tu tanga ta, penaan ta, siya gau ta, tae anna lumingka siya yoka, ba tu tae anna siyambara, ba tu tae anna pada masanang. Buda mo tu agan umpamanasay kumua, inang tae misa pengkarangan, tuma din laupu melo ondong pila membua melo, susi tu dia ngak na, bak tu diranuan na. Yake di paruku ki ungkarangi, bak tu di karang tang masanangi. Apa ia ana di karang si tuang kamasorokan pena? Sia pena masanang, bak tu paranu, moy umba susi magasan na tu misa pengkarangan. Inang lamen dadi maringan. Sia me masanang. Sia membua maelo susi tu dia ngak na bak tu diranuan na. Silu kaborok lan puang Yesus Kristus. Ya tu kombongan na puang dio Kolose sia dio Laodikia. Tae na bela di paruku tu lamendadi tosarani bak tu tomak patongan. Sangadina ia tu tahu dio tondok ia to. Inang maluangan ba atengnya. Sia inang napak buda-budai. Tu untarima sia umpatongan Yesus Kristus mendadi puang sia tome pasalamakna. Ya moto napo bandang ito yan nato na iya tu Rasul Paulus tang tore umpak pakilalan nenne sia umpak pangadaran nenne lako kombongan inde ito dikua anna matutu. Tua mak patongan sia sama toko-tokona lan kapatonganan lako puang Yesus Kristus. Bantang bendan lan kapatonganan tu nakatotongi lan puang Yesus Kristus. Sia matoko la unting ngayo itu mak rupa-rupa pak pangadaran me papusa. Ondong pi la umpamoro i tudiona kaloboranna kapatonganan na mintu kombongan dio tondok iya to. Siulu solanasang ia ke tak akui sia tapatongan ni kumua ia tu Yesus Kristus ia mau puang sia jurus salamata. Tentu ia tu pengakuan sia kapatonganan ia to. Tae misa tahu umpak peparukun ni lako kita. Solanasang ki. Sangadina
Belana inang takana sai sia katotongi kalena kumua. Ya tu puanga Yesu, ya mo garonto na mintu kameloan sia katonganan. Ba tu katuan saya lakona. Ya moto siulu anta ditambai sia diranuan latua kiallo mandu la sabandapi na lako Yesu Kristus. Ya tu pa pangadaran sia sangka mangkamo sia mukun bang panapapesanan sia napa petiroan Yesu Kristus lako kita solanasang ki. Tu la mendadina pesuka na tangata penaanta sia gauta. Madin inang laden bang sia ya temai agan katuan ia raka ana nenek den temai tau senga la morai bang papusa kapatongananta. Apa mai komi siulu solanasang ta tontong patongan ni kumua kuang pena masalo la tontong untundui ki sia pamatoto ki dikua anta bantang lan Yesu Kristus juru salamata lama sanang lalan kamasusanta lataran sia lama sokan ki lama bulalolong ki diolon na puang matua untangai unnanungi sia umpogawi tu kameloan sia katonganan tu lamen dadi kurean sumangata diolona puang matua belanna tang maanggian tu kaborokna sia mamasena loko kita tontong sailakona lan pua Yesu Kristus. Amin. Rampoin deto kadan na pua matua di pelambiran lako kita solanasang tontong bangki dari diranuan solanasang sia kinane rampo meta da kumua ta subscribe ite kadan na pua matua tapak bagian ni lako siulu lako sang mane sia sang paineta na pua morompa siria komi kamarampasan solanasang kure semangat. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.